Drage moje hanume, moji pratioci, selam i pozdrav. Evo ja došla na ideju danas da napravim jednu pitu od sira i mladog zelenog luka. Pa ne znam jeste vi to pravili. Pa glavno to je danas došlo na red da i to pravim. Pa ćemo mi to da sastavimo. Ja sam ovdje ovo fino isjekla i ovdje imam 500 grama sira feta. I sad ću ja ovo sve ovako da fino sastavim. Pa ću ja to da napravim jednu pitu danas. Pošto ja to volim tako od toga luka i sira. Glavno samo će biti sir i luk. Pa ćete vidjeti poslije kako to sve izgleda. Evo kako to sad izgleda. Samo sam fino sve sastavila. I to ću jednostavno da pobacam po juhke. Sad ćemo razviti 2 juhke. I eto tako danas će to biti ručak kako Bog da. Sad ću ja u moju juhku preko tepsije fino da sad ćete vidjeti kako ja pravim pitu. Preko tepsije vučem. Ovako. I juhku vučem preko tepsije. Ovako mi malo brže, jednostavnije. Ovako. Tijesto uvijek isto pravim. Hladnom vodom, malo soli i 3 kašike ulja stavim. I uvijek mi bude isto fino ispamen, stvarno tijesto fino. Sad ću ja to savijem malo. Tako. Sad ću da bacim sira od ozgo fino. Ravno to će tako da bude danas. Tako ja to sad pravim. Sastavim juhku. Skroz. Sad ću sa druge strane fino. Samo raskine. Dobro je. Tako će da bude juhka. I još imam jednu juhku. Evo ovo je sad druga juhka. Isto tako, isto, sve isto. Evo pita gotova. Hvala na gledanju. Do sljedećeg videa. Sve najbolje vam želim.